Chokora Nairobi, you need to style up. You need to man up. Wena joka njuru muno. Punguza tamaa. Na tiria mbere na tiria keri wacukirwo kuria mbeca. Ko ni ndingigutetera ndagika ona imwe. Muthikirira mwiroreri wa Meki na Mebe TV gwira ha niho mucii wiigwe wi mucii ndeto na Chokora wa Nairobi ni ukirirwo ni andu na njira igwete nyamu tingi magikenagira maundu ma mundu nyamu akiendaga mundu agicokio haria akiri ithina-ini riu andu ni magiukirire ndeto ino muno kuragituika Chokora wa Nairobi ati ni agikirite mbia cia mwanake ucio marakiona hau video-ini no ngakirigwo atiriri onako ni charity waka tuikorwo wakiruta uguo bure tona wagi take time yaku na energy yaku ino nginya wakwa kuragibatara kurio kanyamo ndithe no ragiukira ha kuragituika ni agicagithirie mwanake uyu kuria kuragituika nginya nguo ida akimugurira yara akimuhiria ciake agikiraga akirigwo thina ukiriha ekora kina nguo yake ni njega ri ani kimufatiye ri tada ukihũthĩra mbia icio na nguo ri ndakimuria kindu kingi andu matinakenera uhoro ucio muno tondũ no ngihaha retwo Lucy arauga atiriri have always doubted this person so called Chokora Nairobi akimudoti na andu ini heske akamwira atiriri you are you sister to Georgian tuju mehemehe na cioma ndakiona gutira andu marathukiria andu ritwa na njira stiganite Francis akamwira atiriri once Chokora always a Chokora andu makihurutwo na matoko ya muno andu matiendaga gukinyirira ndeto ya thiini menda guhaha igwe iria ciaki gwetwo akira atiriri by the way mimi mchango ya Chokora sichangi okena mundu ucio nagituika wa kumuthukiria ritwa muno agikona ndo afatara agikaga andu noga jira kigatiriri how do people trust someone who is still using a petty name of Chokora? Do you think Chokora need to change his name? Iwakira amenyekanira na yagicenjia niki na yakimwiga industry ni brand yake ukira hero Njuguna kumenya Njuguna no Njuguna makiringi no ira wakigwetero Chokora ini menyaga ni Mr. Njuguna ini agaka mwaratiriri that is a genuine question. Why is everyone doing charity work? Yona kiuria kiega muno hada gima koragwo agoro huthu no matikiri no hoti ucio nikio gimekaga charity work inigo magiteithiriria ki tumona kauga atiriri I love how must address the issue, keep it up ready yikisamya kauga atiriri yani Chokora amereta hard show aki some people no do a charity work no in one way or the other omwe nera benefit through charity work icio no horo uri ukiri mama ndo bigituka wakiuta wira wa bure take your time your energy your resources iko wakiuta wira wa bure in one way or the other ni mundu na benefitaga uguo ni horo ukiri wa ma no gukiria mbia cia mundu ko ni cikirindie ti horo wagitiga andu na wega ni maihurito ni matukoya tukiuga atia na ithuĩ ni twakiumagara urerorera Meki na Mebe TV gwira ha niho mucii wiigwe wi mucii.